Hallelujah. Ngiyayibonga inkosi leyisendela umusa. Noma ngabe implan yaSathane beyikuthi leti inkonzo dingasabi khona. Kodwa ngenxa yokuthi into tendeka ngenjongo yaNkulunkulu sikhona namhla bazalwane. Hallelujah. Bazalwane angithathele ithuba leli. Ngivusele baba wami namama wami egameni likaJesu. Hallelujah. Bafundisi bonke umfundisi ngiyanivusela nonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Ibandla lonke ngiyalivusela noma ngithi titha taSathane ngiyalivusela egameni likaJesu. Hallelujah. Bazalwane asukume lishayele uNkulunkulu intandla. Hallelujah. Kunembhalo lothi shayanisa tandla uprofeti lokuthi uma ushayela uNkulunkulu tandla akusingi ukuthi uyamshayela nje bathi kunentinto latendako kuwe. Haleluya. Akwendeki bazalwane wendele uNkulunkulu into kungendeki lutho empilweni yakho. Haleluya. Wona nje uma nje ufakaze ngaJesu just 2 minutes kunalokukhulu la kwendawo kuwe. Haleluya. So kunemandla kwendela uNkulunkulu into kushadandla bazalwane usuku uprofethela ifini yakho. Lentinto lekusolo ukuhlupha labanye bashadandla kubele sanda lomkhono obuhlungu. Lo munye bamtshela ukuthi ufuna afake ijiva la isandleni kusestopona ngoba le joint leyala ebuhlungu. Bathi ngalokushayela uNkulunkulu tandla namhlanje kunebantu abanebufaka sibaloko. Haleluya. So dine uNkulunkulu singathathi kancane bazalwane dine ma. Haleluya. Amen. So siyambonga uNkulunkulu bazalwane sisekumkhondeni. Haleluya. Encwadzini yaMateyu chapter number 10. Encwadzini yaMateyu chapter number 10. Sifikile. Siqala kufundza la kuverse number 34. Sigcine la kulo 38.
34 to 38. Hallelujah. Hayi kuthula kodwa ke. Ngicela ucale ngesihloko lomfana ngicela. Ucalela ngalesihloko. Ongiso lesi. All right. Okay, ngicela. Ningacabanga ukuthi ngidele kuletha ukuthula emhlabeni. Yes. Cha, angeke kuletha ukuthula kepha ke. Ngidele kuphambanisa indvodza leyise. Indodzana leyise. Yeah. Indodzakati leli. Manukatane lelingatani. Titsa lelikhulu temuntu uyawubabaka. Lotsandza uyise noma unina kwenza mine akangifanele. Nalotsandza indodzana yakhe noma indodzakati yakhe kwenza mine akangifanele. Yeah, thatha lo 38. Lo metshatsi siphambano sakhe angilandzele akangifanele. Yes. Cela lokho moya sithandazela bazalwane. Babe siyabonga nina. Yes. Hallelujah. Bazalwane. Ngitshele makhelwane ukuthi kimatla mthu. Kimatla mthu. Ngitshele mamsana, kimatla mthu. Kimatla mthu. Ukuthi kimatla mthu uvile ubufakazi. Ngiyabuthanda ubufakazi basesoma athi akazange ahambe ma-rehab but wafika kuJesu omkhulu. Uthi bakhuluma bathi angekuphele isonto ngako utawubuya. Uthi ngimi lona angizange ngiyela kubo. So unganisabi makhelwane ngitshele ukuthi kimatla mthu. Kimatla mthu. Hallelujah. Bazalwane, incane lento lengilethe kuwe. Ngiyacela ukuthi makhelwane wakho angayiphazamisi. Ngoba nethi ngiletha lokho cabanga ukuthi in 15 minutes then ngabe sengihlala phansi. Hallelujah. Ngoba akusikuningi lokulakuletha kuwe. Hallelujah. Bazalwane, la encwadzini Jesu qobo lwakhe ukhuluma amagama. Uthi akadeli kuletha kuthula bathi ingene. Hallelujah. Ngicela kumaZulu, ngicela kumajulu bazalwane, lethi ngidlulise message. Bazalwane, uma umuntu amukela Jesu ufanele sathi ukuthi usuka kulelinye live ungena kulelinye live. Uma usuka ngale udangala kufanele wathi ukuthi la usuka khona abashayeli tandla ukuthi wazi wasitakala le usuka khona. Babodwa nabakhalako ukuthi uma lo muntu asuka la siyawusale siphile njani, siyawusale sidle kutakwendekani bese sekuvuka impi emkhathisini wakho nalaba la noma la kulo mbuso losuka kuwo. Ibe Jesu yena uyajabula ukuthi waze wafika kuphi ekuphileni. Hallelujah. So bazalwane, kwala nebatali bakho bakhona labangajabuli ngokuthi wena sewusindisiwe, sewuphumile ngale kubo, sewusenkosini leMjesu, bese bayakhala ngoba bekunemzuzo lo bebayithola kuwe. Uma sibuka incwadi yezenzo, iBhayibheli yami ithi Paul naSila baya emthandazweni. My father,
iBhayibheli lithi bakunentombatana bazalwane leyi lokhu ibalandzela ikhuluma emva kwabo. Awu laba bantu benkosi uNkulunkulu ophilayo. Wafika lapho lisekaqasuka khona. Lithi iBhayibheli waguquka wabethi uyawukhutha umoya. Lalela, kuboshwa kwaPawula ayejele anasila. Bekungasingukuthi bantshontsile. Kodwa ukuthi banqamlele inzuzo lebengena khabolo ntombatana. Umloko Jesu latele bona emhlabeni. Uma athi angadeli ukuletha kuthula but ingemba ukuze kuthi umfana nemntali bahlukane ngoba kunebatali labaphila ngalabantwana. Uthole maka jabulela igroza leqhamuka nemntwana ngaphandle angene naye endlini angathi ukuthi igroza ibuyapi athi ntombatana ngumkhwenyane yewena mkhwenyane safuthi uPawulo tholani. Jesu tena lokho kutohlukanisa lokho. Ukuthi mawufika evangelini sikhathi sekujola seko. Yeah. Jesus. Jesu tena lokho. Ukuthi ntombatana bamthwese emjiwe ekhaya kubo. Ukuze bona babe nekuthula. Abazalwane, umntwana ntombatana lofaka umjiwa ekhaya. Kudele kwendekako lubuhle empilweni yakhe. Akabi nekuthula. Haleluya. Badali bakhe ngibo nababa nekuthula. Ngoba lento mayifika ithi ngifuna umkami. Ngoba tiningi izinto imitheni yethu letindake emuva. Uma ngabe bathathela umuntu umfazi nakanjani loyo muntu utawuvuka abuye kuba fika athi ngitofuna umkami bese sebayakhipha makhe bathi nangu ngakho bakuphaka bakufaka kuleya ndzaba ethi ungakhanselweni bona baba nethula bathi wena awubi nethula. Jesu tele lokho kutohlukanisa wena nalomtheni wakho atokukhipha lapha kule mitundu lophahlela wafakwa kuyo. Bese badali bakho bangajabulile. Uthi mawuthi ngisindisiwe bathi lento yakho seyinto yakho. So Jesu utele lokho ingemba leyo itohlukanisa. Angathi ngibekefana. iBhayibheli lami likuveta kahle kamhlophe eqhaza basaba. Ukuthi lona batalelo ungadilivi. Wakhipha lokuhlala basaba. Wakhipha letindo walahla. Ngoba lesikhatha sathwele bekangakufa kusiza. Ngisho nalesikhumba lebesila bayasifa kunuka. Bathi Jesu mafika. Wacala kufa kunuka. Wakhipha phansi. Wageza dumani. Walandzela. Badali babulawa indlala. Babona ukuthi abahambe bayomangala. Oh, Jesus. Jesu tela lokho. Uthangalethe ukuthula. Angathi mina umzalwane ukuthi ukuthula ufuna ukuthathaphi. Nasenane nine ukuthula lokudlula konza konke nine ukuthula mara uma libadla lemhleba uyasuka position. Angathi ngoba namagama akhulunywa uJesu uqobo lwakhe. Hayi bafuthi bathi Jesu uqobo lwakhe angalethe ukuthula kanti wena kuthula ukulenzeni. Letinto utilizeko. Ufunza ku verse 38. Lithi ingakho endlini yakho ngilati lo ngidakuvukela khona. Uma wena sofika la epulpit la utothula ufakazi, basalwane ngithanda siseni ngoba ekhaya bayamjike ya wena bowulinze ukuthi kwenzeke yini boyilinze bashayele tandla hayikhona basalwane vela Jesu mafika kumele kube khona into lephuma buta nendoda semakhatha hayi buta malejo wathi mangene wafunda nomunye umoya emadimoni ahluleka kuma vela ngeke kube nekuthula basalwane ngeke kube nekuthula
Khona. So wena mabakuhleba uphuma uhamba. Ngikuphi la bange bakuhlebe khona? Ngikuphi la bangeke bakukhulume khona? La ufika uthole kuthula khona lento kuthela. Kuthula basalwa uma ufuna kona. Kuthula. Hlala enkosini. Hlala enkosini. Hlala enkosini. Umuntu lona Jesu basalwana, umuntu lona Jesu. Letimo noma ngabe tishaya kangakanani. Lithemba lakhe lisenkosini. Nayo inkosi ngoba ingafuni kuvela izehlule yena sho ukuthi iyakuprotect. Nanoma ngabe tindotenela kacha. Wena ngicabanga nababo wami sendiswa basalwana. Haleluya. Lelo langa lakhona bengibuya kophemula. Into tamthi ngahambi kahle. Nelwimi lasemhlabeni. Bathi mangifika make wafa ngo-2010. Bathi mangifika lapha ukuthi ngiyaphemula. Mama ngifemba lapha kwavela nomnye athi ngiyuma kwakho. Ukuphi lesikhathi ngidwala. Usokile. Mara lo mgwabo wenziwe ngimi. La insurance abhaliswe ngimi. Mara phetha bude mina ukuthi ekuphi lesikhathi ngidwala. Ngavele ngatshela lo nyamsolo ngathi lalela misa le yakho le ayisebenzi aphuma ngaqonza ekhaya afika ngathi baba lento le kungumdlalo alikho iqiniso ngoba mama uthi maphuma la athi mina bengikuphi mara undwatshe ngeke untaka lithuna lakhe ligujwe ngini noma nomgotho ugujwe ngini ngentamtaka emva kokungwaba ngihleli 2 weeks ngihleli nawe la ekhaya so lena akabona haleluya Mama, abuya ngadohla. Ayibheka. Waba nevusele. Aphenduka athatha Jesu. Athandazela. Ngaye ekhaya. Afela ngathi babe sengisindisiwe. Angisaphali. Uma kunemiphahlo ningangibiki. Uma kunemiphahlo ningangitsheli. Angisangenelani nakho. Ngoba ngiyalo sengithole Jesu lo nemali. Ngoba lokugula lobekusolo kunako from 2003 namhla sekulashi emva kwesikhathi esingaka lesihambile la wathi babelalela mfana wami ulalele mina iBhayibheli lithi lalelami batalibeke bahlonile bathi mina yebo babeqinisile bathi hayi ukuthi wena ungise chef bangizonda lelo la bathi kimi ngisindiswe 1976 Vanami solo lo Jesu ngikhonza yena. Ngathi babe akafani. Lo Jesu wakho nalo wakho. Lo wami uthi ngamhlanganisi ngoba yena unesikhwele. Lelanga leli ngishada ngalo bazalwane. Ngilelanga leli wangena ngalo la ekhaya lami la. Mina ngifike 2012 la. Ngikhala ngena nyalo 2016 mangishada. Nyalo thoba ngikhuluma nawe. Ula emoyeni banenkonzo la emoyeni. Bathi lenga bangengayi. Ngoba usaba kuthi uma ngena khona kuyawusala kugula bathi muthi haleluya Jesu fikile wafika wahlukanisa intothana wahlukanisa nabantu mama hlale Nkosi ngathi nikhona amen nikhona ngilowela kuthele Jesu ngilowela kuthele Ngiloko lakuthela kuhlukanisa so please taphela ingene la ilethile Jesu utela kuhlukanisa so uma ubona into bazalwa tikuflathela asikho sidingo sokukhalela lokho ngoba vele Jesu angeke umkhonze lemthwalo yakho lona angeke ukhona kumdumisa uNkulunkulu usane mabhalo endlini ngeke ukhona kumdumisa usane kitchen tihleli phansi kwebhede etindishini ufake bo 100 ufake nabo 5 nabo 5 cent bathana angeke ukhona kumdumisa inkosi while wena usasusela abakini emadloti lokho kulethe caphela
akusho ukuthi njengoba ulayidlile inkosi sekusho ukuthi kuwe sekulati divuka khona la but atisho ukuthi reverse but it is mangili thobeka haleluya ebasalwana ngilokho ngulethe kuwe ngilokho ngulethe kuwe kude lokuningi ngilokukhumbula ukuthi Jesu akakalethe ukuthula emhlabeni but lethe ingema and ingema lalethe yona ngilokho hlukanisa into lethi bana msisi ngoba akusilula bazalana ukuhlukana nemijolo akusinto lelula bazalana ukuhlukana netshwala akusinto lelula ukuhlukana neligwayi labanye kuze kupita kulahlekelwa imali solo bahambe rehab ukuze umuntu akhona kusitaka but Jesu namhla utomemethela uthi lalala mtele kuwe kuhlukanisa lo ukuhlupha ke empilweni yakho ndosusa kona ngidokutela namhlanje simvumele ungimvalele bese sikhathi uyebuke kwangasuthi laba ngibona abalethe impumelelo kuwe kanti lizulu lithi cha laba labakudonsela phansi so vumela inkosi yena intsathu empilweni yakho vumela inkosi itendele empilweni yakho haleluya 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 ithi mayifika intombi ethendeni kushineyela my father ikamka nemjolo wayo athi maphuma lapha sekashintshila hlabelelele eminyenkulo athi ngimbonile hamba na haleluya athi mafike ekhaya noma nekwenze bekade enzisekho bambona thona tijumba sekabuyele emva bathi mababuta ukuthi kwenzenjani athi lalela sekutholele indoda lenkezo bathi hayi hlala phansi silungise hayi ntawulungisa selisekhaya fike Jesu utele lokho bona imali usithola kanjani lamalanga atibona uma Jesu angeke ahlukanise wena netilo lakho la utagcina la haleluya so uthola imali marufika uhluleka kuhlala kulendla lokuhlulo yakhe ngoba umsebenzi waSathane kulesikhathi usiphila kuso kudla imali emzalwane kuvaleka imali tuke bazalwane kuphakame price wendela lokho ukuthi uyombuta uNkulunkulu uqale question uNkulunkulu haleluya kodwa ke ngikucela namuhla ngicela uthi baba akwendeke leya kakho ithathu empilweni yakho inkosi yethu ngiyo lakhona kulanza intombi phakathi emntwini etuke emijiwa amathi bekevakala umuntu lonemjiwa bazalwane amathi wayifanele ngiyiphinzelele but ukusala umuntu onemjiwa uba ne-disorder akalawuleki noma yamshaya akwendeki lutho ukuthi ngeka Jesu lotongena ehlitweni yakhe amathi bekevakala ngicela namhla please ngicela ungayendeli kukhona inhliziyo yakho letinto leti kwenta ukuthi uhlale uncapha muna ngakhuluma ini ucasukile umuntu angenda into wena soyamsona umuntu angenda into wena sokwatile kunetinto lokakahlukani nayo tidzinga Jesu ukuthi ehle kuwe nengeke ukuze khona ehlukana naletinto letho utokhona kumkhonza uNkulunkulu ngekweqiniso yekela kuqasuka yekela kukwata mabakukhutha into lalela ukuze kubonakala ukuthi impela uhamba nenkosi ephilayo angathi ubekevakala bazalwane lokucela please make sure usithi Jesu uyamiyekela empilweni yakho atendele yena lokuyintsandvo yakhe kuwe utositakala naye intombatane lekusenza isitakele yeva kunuka kwesiphandle esandleni yeva kunuka kwelidumane angathi ubekevakala lokucela
Ngimbonile, ehamba nathi, bangene emkhunjini lona Jesu bangene ukuze batawungenwa. Jesus. Hallelujah. Amen. Manje Jesu makakhuluma uthi bantu baqabanga ukuthi ngilethe kuthula. Hallelujah. Kodwa mJesu lothi kuthula kwami niniphambo. Bantu baqabanga ukuthi ngilethe kuthula. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Kana ngilethanga kuthula. Ngilethe ingabani. Bese uthi Jesu kuthula kwami nginiphambo. Ngalamanye amagama basalwane. Kuthula lokungaveli kuJesu akusiko kuthula. Hallelujah. Jesus. Kuthula lokungaveli enkosini akusiko kuthula. Hallelujah. Jesus. Bangakhi bantu labajole bangafuni ukujola. Kodwa nje babathembisa imali. Baqabanga ukuthi nasebanemali batawuba nethula. Ifike imali. Yena. Bamshayele intandla. Yabasephute nayo bathi mfo uyashaya. Leyo lekhona yakho le. Lo muntu uhamba nePM wakho. Jesus. Lesikhathi bakhuluma ngaso. Baqabanga ukuthi ujabulile kanude emthula. Jesus. Ngoba Jesu akakunikela ukuthula. Indaba yokuthula bazalwane kuNkulunkulu. Kusuke kwakhiwa umndeni kaNkulunkulu. Bonga kubona nje ukuthi umzala kangaka uthi babekile. Dibuke nje ukuthi ungabana. Gogo bethu dibuke nje ukuthi ungabana. Nelivele ngakumangala ngiqinisile ukuthi uthi babe kulabenze baqedwe. Dibuke nje dibuke. Bathi ngenxa yemandla okuthula. Hallelujah. Yathi Jesu phela kuthula kwami ngiphako. Jesus. Athi kuthula kwami akufanani kupha kwami akufane kupha kweso. Ihliziyo yenu ingakhathatheki. Siyaneliswa masifike enkosini. Hallelujah. Masifike enkosini kwakhiwa umndeni lomusha. Akusiwo umndeni. Lento bafambela akusiwo
bathi ukuthi kudala ukuchitha imali. Bakhathatekile sizathu kwenteka into nengasinto lebekade wayilifele. Ngelile Jesu. Bathi simahla mntwana awusakhoni nje lonke into batele dikhonile nje khapha kahle. Bonile. Ehamba nami. Bayakubuta wena Thembi bathi mntana sebenze bonke kusale wena athi Jesu akulethanga mntu. Hallelujah, Jesus. Yahlukanisa. Hallelujah. Hlukana abantu labakhohlakele bathathe baphela. Ubesela wathi ndasengifika mntanami ngingakahle nenyama yamzala lalela. Jesus. Jesu imbonile sakhuluma titsaba tebahlukanisa. Bithi kuyanjengoba umbona sengigijole ngemazulu. Hey, Jesus. Njengoba ngigijole ngemazulu angisalali lezobhata. Hallelujah. Kwaba madima kuye. Uthi kanti ndawubuye enhloko athi angitandi. Mulala ngifuna khapha na. Hallelujah. Bathi akwendele. Bathi ngafudla khona.